Welcome to my guys. Welcome back orang ti mga la welcome le ga chu ke ka re dia ba ang content an siam mai tur ka selo bok nen kan re san le chu ma se ka porter thu ta vain chu chu hon chon in tan ti in karon let le tan ni update le mang zong mobile legends sa karon sai vele don ni ti la hian in advance server ka khel kha de lek to chu wan chon in welcome na thu karon da he kan hong ani isang wur kole pakhat wa kalau wa bausan to nu wa tiron let le wang hian min wa bausan to ni ron let le wang hian engem bolo man kan lo siam sakang suti in hai katan lo man tu tak ron da chuang ve ni o mania luon tim mai hen ni ka chu lu ka di khel ha ka selawa de wan na hian ticket ania chuang chuwa kan claim bat ani hero te kan thlang thei don hi day 2 na day 3 na star protection te day 4 na spawn effect te day 5 na MCR ticketless ni rugna star protection le ni sarina normal skin ten ni henga win ni ya se ka khe thama pe lawa kan sa bari chu engle khole gan sai to ma gan lut ngal deu mol den claim in video hi thui deu mai thia at chip chia do bo kan lo che thiam sam don nia ole tu na kambong hi starlight member hi starlight hi ron flak do flok ma moi cool do rai khop maya rong te bon al ni hi ji hi pa ngai chula pa ngai do veka chuan gifting kha la thei don bo kan ni to ana premium le normal top ka thei don nia chuan in khami enge ni an thak kha ka to lo kha ni kha starlight coin khai mani o kha tiang kha eng tin mani starlight coin si la thil dang nin kha ba ni advance server ti hena hi test server ani me ya enge mo thil theng tur ang kha ple khan ang jong kan lo da an lo da lo kan ni tun upon new hero arlot te po an lo da lo ta server mo chuan khami te kha ani boka chuan hei M4 eng boka lom vek khera chuan ke tha ya tin just stock zero nom don ni ya results gift hi na results nge je sang ruk loi kan results nge chi ni vailo kin po kan ti the ki goron sei du boka chuan in ka ta kan mu je la nge nin COA le refragment kan dong nual don ni ya chuan in is enge action ang si kha adon tel kha ni nge tianga hianin san hi zamna chinang kan mo chuan hei lunar face lo ma chuan in hi advance server bi kan ya nge ka vanguard coin hi zani sunga le pani kan eta ti hianin ni hi ka exchange thei diamond in o diamond leina kan mang thei ki mo eta chungan zani somnga hi kan ti chuan in diamond kha zani som sari panga ve kan dong don ti han chu so kan do recharge ta zanga sumli le pakwa om ta ne chu recharge line kit yang he daily rebate ter om do ni mela 245 hen te pola ngai vek ka recharge sa wangi na batar board ada kan claim vele te zok mai ni ya ha ta po claim to rom le to ka claim na zong ne ka ran ti lang ve ka kat vek lwa mi lo thiam tram don nia choni for what zo zo ngai du chonin ta hianin hei ta sang om ta project membership ain appoint khat chen pakhatin ka phalo hlau mai hei akha me min hoeng ka recharge to na chuanin hei recharge na kan khel khangai ni amma kheri lo din kin a gameplay sakle manga zong chu karan da thonga video dang bo ta hin ka scam sun zom mai the boka hei video su kai sen khania Melissa nia khi tuna join skin khan la da lo wangin eta hin ai o tu akain lo how khan data ni ju ni ka experience ni no kan data ka hi cyber trading te me te mai den ti ma me sha mai den te len ti ve kan ni la siam fel lo wa ti man chuan siam fel vele ai lo tu han thu pui ta karon lu don tak anga ka record ta kan edit kwal vera jujutsu hianin kan lut leang he pai in na kha ni do na atu ge ming hi ka sa chi to lawa
he tax vela hearing complete one match win in Melissa Xavier and Julian or your TMT Pelnian ta ki eng mani kandong le donat kan draw kan kandong don boka chuan in back an skin kan nei hian kan dong don bokan ki an skin ne na kan khel khan mo complete one match nili lu in ke ni din lu khan ni chung khan don por boka play 6 match with friend ten en khanin don tur khom le don bokan in chu han thatte lu te khai em thina zali som ngai 10x sain dona 10x na hian Melissa ti ka sai to kha chuan in khát tiếng khăn ya gifting à khăn thấy đòn bọc anh thì karon sele tu anh chú khéo to na mình claim đều dễ vắng nhé cho nên anh lâu cả là sấy để lâu nghe cả như cho diamond mình khai như thế chứ mình các con khăn cả lấy là cái mỏ cả lấy về lấy chứ tiếng kan starlight về chín đòn chứ starlight tại hiện attack kan normal server kan starlight thấy chỉ là tại kan starlight thấy thế dọc này hay chứ attraversion can starlight that here got to buy rằng sum ngai ngan starlight đậu chua ya ki avatar border pon nakop mai ki killing notification ania okay ki avatar border ki mo na tuk border he chuan in starlight point hi zathum kan dong ha ta pa a point na zero hi ning ka share loko video ai ni na lang thoin ka ringa an claim wala ki ai mana ka select lem lo hi select lo wang nge ka shel lo ki pa top piron langa dong kal de lol mai ni ran zuang chuak lol mo cos som hi panga kan tong ngala anoi mi hi kan don vezel turin ta ani starlight tem lo so na chung zo ka mi kan don turan dia ka chu in shed de vek to ha kan ring ta karen sual em lo chu chuan MMR push te hi thathei kap me he go kina to na in lang runi chuan advanced server in khelan claim ta claim na zon lan kha ol don ni mo ke po ka lang chuang lawa han chu ka khel ngai chuang lawa mo hati yang vel kha ni chu advanced server hi siam version sim in du ni chuan che zala kin in account akan login in kan si ka siam thei bi kha karan sei du boka ki tuna po global po Juliana cham patni chen lan hi mo ka tiang vel kha ni chu man choi in lan ve du chon ron betop mai ro arsal lawang ye karan sei du boka ni chu